Odabrala sam da ispričam jednu priču koja je imala tužan početak, ali imala srećan završetak. Riječ je o jednoj mami odnosno ženi koja je ostala u drugom stanju i podmokloj trudnoći. Partner sa kojim je živjela u vanbračnoj zajednici je napustio. U tom trenutku izostala je podrška od strane njene porodice i ona se našla u jednoj velikoj moralnoj dilemi jer nije znala da li da ostavi dete, odnosno da li da ga da na usvajanje ili da preuzme brigu o njemu, ali prosto nije imala resursa da brine o njemu. U tom periodu ona je saznala za program podrške za majke i bebe posredstvom institucija i odlučila je, kada došla i posjetila nas, je odlučila da dođe i da preuzme brigu o detetu i da povuče svoju odluku. Tako da sa ove vremenske distance, kada se vrati i pogleda unazad kako je mogao da izgleda njen životni put, često kaže da bi to za nju bilo nezamislivo, da je donela drugačiju odluku. Ovaj program je videla kao njeno svetlo na kraju tunela i mislim da je to najbolji način da se pokaže neprocenjivost blagovremenog intervenisanja i pružanja adekvatne podrške jednoj porodici.